7. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا حبيبي dalam dunia orang Rabuni benci pada Allah berjalan bermegah sinar di dalam dunia. Tapi bagadat Ulang. ala nama payu lagu-lagu masaban lahi Nabi Muhammad bijak petap Qaba mulia Abdul Muttalib Keling ke Qaba Laju Ngebegah Sallallahu alaika Laju Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani Alhamdulillahi الذي أعطاني Nabi Muhammad anu yang yatim lagi miskin hartana balai Nabi di Aminah sitan le ayah yang tatnu cinta balai Nabi di Aminah sitan le ayah yang tak cinta almarhumah ma'lun Allahumma firlaha Aminah lagianan mak Nabi Allahumma firlaha ayo ayah M. Ali Muhammad Ali Kurang si loyay nang Aisyah. Kurang si loyay nang Aisyah. Anaknya Misnan Muhammad Ali. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi
محمد Kiblaten. Depan Masjid Kiblaten ya. Aywa, amama sayyarah Masjid Kiblaten depan lah. Indonesia nggak ada Di depan mobil kita ini adalah Masjid Kiblaten. Lewat di sini. Sekarang kita dah salah. Baik ke? Ni ke? Ni ke Masjid Kiblaten. 10 mah matnya. Masjid Kiblaten. Yang adalah masjid Nabi diterima wahyu mempaling kiblat. Paling kiblat antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Baik ke kalam terus. Baik ke. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alayha fataran nasa 'alayha. Yang akan langlohnya apa? Baik ke? Kadang yang langlohnya. Magazi duit ke? Maka duit ke ada. Nama Gong. Oh, canggih ya. Parkiran mal, parkiran. Baik ke? Baik. Yang dua buah menara. 300 meter lagi. Yang itu bagah tu. Kalian buat YouTube ente. Channel wisata bareng Abi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya, Pak Haji. Jom mejo. Jom mejo. Andro. Dipindah ke. Sama ada, sudah balik ke. Ya ke Andro Pak Haji. Habis. Habis. Habis, Pak. Habis. Habis daripada rusak. Saya tahan ni. Jannatul Ma'wa. Surga indah-indah, tempat negara orang yang gagah nama. Jannatul Ma'wa, surga yang indah-indah, tempat negara orang yang gagah nama. Ulang. Alah nama apa itu? Lagu tanyo kegeledengku mutua ikut berbagah. Nah, dulu.
Berputar. Sampai. Lewat sampai. Sudah. Jabatan. Ya. Sudah jabatannya. Dia lagi ada pembangunan. Programnya dia. Jabatannya dari baik, sekarang lagi ada pembangunan. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله أدى نبي محمد نجمع salam di hati waris sahabat serta umat Islam memulangkan ya Allah negeri berlepas jahannam negeri Panggil sebelah kiri ya, masih sampai ya, kita nggak mampir ya. Masih tujuh. Jawaban Masih tujuh. yang 4 masjid Kubah di Kedah. Masih 7 ya. Ya. Tujuh. Hah? Masih tujuh. Oh masjid 7. Kalau mau ngerekam ke sebelah kiri ya, kita langsung Kalau pulang. direkam sebelah kiri ini masjid 7. Masjid Jangan 7. berhenti di sini ya. Jangan salah, bukan 7 buah, namanya masjid 7. Jamaah lain kalau ada. Sekarang ya hilang. Ya. Masjid 7. Masaban lahir Nabi Muhammad Najab berdawam Masaban lahir Nabi Muhammad Najab Utamanya mulia Abdul Muttalib lingkar lajunub begah Assalamualaikum lajunub begah Assalamualaikum ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Assalamualaikum ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani ya Habibi ya salam ya Rasulul ya salam ya salam ya salam ya Habiballah ya Habibi ya salam ya Sahabat, ini kita lihat yang beda sedikit. Di perkotaan sudah ada pohon, dan pohon ini udah puluhan tahun juga sepertinya. ya Sudah besar-besar. Habiballah bahwa Nabi Muhammad
tidak bertawaf Kaabah mulia Abdul Muttalib keliling ke Kaabah lajuna pegah salam alaika Nabi danyo Muhammad awai datang surga Nabi danyo Muhammad awai datang surga Nabi lain malaikat Muhammad damang surga Nabi lain malaikat Muhammad damang surga Nabi ke kamu wahai ya Allah Nabi berlepas jahannam Nabi ke kamu wahai ya Allah Nabi berlepas jahannam Nabi berlepas khawatir kamu bajut jawaban Nabi berlepas khawatir sukut ke kamu bajut jawaban Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ya Tuhanku Khaliqul Adil buka hati pemimpin bangsa Kenang Aceh Telesu Budi Beraman Sabi Dusun Ya Tuhanku Khaliqul Adil buka hati pemimpin bangsa Kenang Aceh Telesu Budi Beraman Sabi Dusun ngan kota Di seberang ya. Nyok bawa waktu tadi Di belakang hotel. Kita berada di belakang hotel Yang bahasa Indonesia Hotelnya di belakang kita. Aja siap-siap Periksa bayang barang-barang. bayang ya baju bu ya Coba baju bu periksa barang-barang. yang istirahat semalam lenca lelaki Pak Gure Tanyo Tunku Dr. Tunku Haji Muhammad Khalis MA untuk di penerangan BO ke Tanyo InsyaAllah. Imam Besar Masjid Al-A'la Kampung Jat Masjid. Kampung Jat Masjid Banyak Aceh. Kampung Jat Masjid Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Janibana minal bala minal bala Natta'uni wa ghairi Bikulli mri'in musqila Ya Rabbana Rabbana Ya Rabbana جنبنا من البلاء من الطاعون وغيره
كل امرئ مثقيلا يا ربنا يا ربنا ربنا جنبنا من البلاء من الطاعون وغيره من كل امرئ مثقيلا يا ربنا. Ya, pakai koma kan. Yang kapru katanya hotel tanya bernama Grand Plaza. Bernama Grand Plaza. Tempo ya?